Во Sky Bar со Душеваев и Македа ќе играме асоцијации. Дечки, спремни сте, знаете за што се работи. Јас ви кажувам еден збор, вие прво што ќе ви паѓа на памет, пишувате. На шпански ќе ми пишувате? Да. Алек ти ќе преведеш? На шпански полесно. Полесно. Добро. Може одма да почнеме, нели? Да. Прв збор е Spanish Mafia. Spanish Mafia. Ма увек смо тројца, иначе тоа, пошто ми смо двајца тука, мислим дека ово најбрзо е дивно, не? Дај, цврти го те моја ми ти листе. Со козата? Вие тројцата сте шпанска мафија. Ма да. Во Скопје. Следно, Прада. Que cortar la nuca. Que nunca me la corto. I like de. Me gusta la barba larga. Му се свија, не, му се свија кога е долга. Que porque te las cortaba? Ah, porque no sé. Hay que cambiar un poco de vez en cuando. Мора да го свети понекога. И стилот може да. И Па, ќе беше одлучита? На брадата, пошто е многу го носи, па сака. Dibújamelo, jodo. Добро, очите сака да му ставим, добро, гледај. Como estás, tío? ¿Cómo estás, tío? Имаш нова приказна, Алек, да кажеме што е Рамадан. Ма, увек сваки дан кога стигнеме, увек нам говори тоа. Como estás, tío? Диме, сваки дан, ма тоа е. За тоа причам. Навивачи. Los fans. Ма ке, зашто? Има нека символика ова? Dice, es porque como siempre cuando, bueno, yo tengo siempre que preguntas por los fans de Barra, siempre me imagino, o sea, los ¿cómo se llaman? Que están ahí puestos y siempre la lían cantando, gritando y solo les faltan las bengalas haciendo fuego. Ма увек кога се збори за фановите, увек првото што мисли тоа не за комити, значи ово е као знак тоа што е во шпански кога се мисли као на многу емотивни фанови, значи увек го носи тоа е тоа што фудбалски бенгала, како се зове? Како зове? Факел. Ја исто тоа што комити, јел увек го прави амбиент, атмосферата увек го правите, значи ово е прво мислење кога зборам за тоа. Првото тоа ќе се цели, така треба да биде, така. Ма така. PlayStation. Водка следваш. Победи. La última te voy ganando yo. Не, говори дека задња ме победи. Добра, ама што задња? Што игра? Ма највеќе на NBA, ама играме и задњо време FIFA и задњо време он го купил ово е NFL. Например, ово е американски фудбал, ама све го играли и своевремено играли Call of Duty, например, ово е тоа што пушка, значи Скара е барбакоа. Barbacoa. Te has copiado, te has copiado. Не те ме вишто. Listo, se ha copiado. Пошто говори дека му гледа и затоа го ставя. Ево прво. И ајде уште еден збор, ќе ви Ајде. кажам Штервик, Арпад Штервик. Штерх. Pones en la paella. Arpi. Vas a hacer lo mismo que yo, seguro. Por los rayajos que estás haciendo. Fea. Wow! Значи цело гол, не се гледа. Qué feo, no, el mío es mejor. Ова е устари како Шани. Sí, es como un muro, porque la para toda. Пошто све го брани, нема шанса ништо не го гледа.
Да. Добро, дечки, толку. За денес да не ве малтретираме многу, предпоставувам окей си поминавме. Да, много добро. Кај сте трафаха вие кај Yo mucho, mucho. Значи, као цимер е одличен, пошто јел увек играме, го земеме PlayStation, нешто можеме да игра, да се дружиме, ама као нешто лошо могу да ти кажа да е целе дан ке зборит со девојка. Значи, увек си со лаптоп, ке зборит на Skype, иначе могу до 2 јутро да не спавам, пошто ово човек да зборит. Што права? Bueno, a ver, pues positivamente Alex es una persona muy amable, porque cuando llegué aquí me ha ayudado en todo lo posible, siempre que tengo que hacer algo, bueno, siempre que necesito algo de, por ejemplo, ir a llamar al peluquero para pedir cita o cualquier cosa, siempre llama a Eva, más que nada por el problema del idioma, pero bueno, desde que llegué aquí eso me ha ayudado bastante y eso, que es muy simpático, en la pista es un fenómeno, estoy a ver si aprendo un poquito de él y cuando cocina muy bien, lo mejor que cocina es risotto, pero solo lo he probado una vez y luego por lo demás es un gran compañero y ahora las cosas malas tiene muchas. No, pues cosas negativas, que se enfada mucho cuando está en la pista, es un poco enfadica, que cuando jugamos a la Play siempre me gana, nunca me deja que gane algún partido, encima viene a mi casa a jugar y no me respeta y ya está, no tiene nada más malo. Као пријател могу да ти кажа да јел увек како ти треба помош, знам дека он да ми помогне, значи било шта, значи јел ако ми треба нешто за рукомет, ако ми треба нешто за живот, знам дека он може да ми помогне со тоа. А као лошо не могу да ти кажа многу, дека не сака да плаќа никогаш. Тоа е истина. Ама другото не могу да ти кажа. Bueno, pues en castellano escucha música lo que más le gusta es el reggaetón y música de Macedonia, pues a veces se escucha cuando venimos a entrenar y ponemos la radio y se sabe algunas canciones. La de ti Samoti. Esa también me la sé yo, ¿eh? Он не знае, од македонска не знае ништо, мислам, од песни. Значи, знам дека многу, нему највише му се свиѓа, значи, и шпански песни. Значи, ово сите го знаат, значи, ово е типични го знае. Ама македонски, ја мислим дека не. Сака кога слуша музика, понекогаш да танцува, ама не знае тоа. Sí, se pone nervioso porque no le gusta perder nunca, ni siquiera al NBA, cuando jugamos en la Play no le gusta nunca perder, entonces cuando perdemos y a lo mejor no hemos jugado muy bien, pues se enfada, está un tiempo enfadado, pero enseguida, después de cenar o unas horas más tarde, siempre se le pasa. Могу да ти кажа дека он е многу добар као човек, ама многу е темпераментален. Значи кога ќе изгубиме, јел он увек е као што се случило, почне да се љутит, ама после за 5 минута да се враќат на себе и одма е си скроз други човек, одма си опет се дружи нешто, ама момент може да одма кога ќе изгубиш, он не гледат више него надпревара. Sí, pues la verdad que ahora viste según él bastante la moda, con ropa un poco estrecha pero muy larga, que dice él que es la moda, pero siempre va bien vestido. Ма ние многу пати му говорит на луѓе, може да повеќе го правит против судите или против другите играчи, тоа да.
Ovo ima mnogo ferke take, ama s ovo je to što mi smo u ekipi, ne, nikad. Ovo je nikad nego gleda. ¿Alguno? Ma, ja mislim deka može da se skarat sa site, nije mu problem to. Znači, što ti kažem, možda... Ne, normalno mislim deka, jel ne mu ide povek po nekoga što sudite, nego sa drugите igrači. On najmalko go svakako ima to igrači koji ide, na primjer, da te fintirati i malo se laži, znači, kad padnete otma, to je mnogo se ljuti na to. Ama, ne, mislim deka nema niko je tako protiv, niko je govoriti uvek ne sakam to. En los partidos la manía que tiene que hasta que no empieza a hablar el entrenador, bueno, creo que es, hasta que no empieza a hablar el entrenador no se ata las zapatillas, no se las abrocha. Može da je restoran Dukar, mnogo go saka tamo, uvek da go jave. Može da je to. Cuando lanzamos a los porteros, cuando calentamos, siempre se pone detrás mía, nunca me deja a mí poner, siempre quiere que vaya yo primero, nunca quiere que vaya yo segundo. Hrana od makedonskata ili ma mnogo mu se sviđa, a on je od celovo Španije gdje uvek se jave kao španjolska tipična hrana, znači ovo je mnogo go saka i mnogo go pravite i doma, znači tortilla, ovo to što ima, neko je španski, ali ovo hamon, ovo je sve mnogo, najviše go posakuva, ama isto mnogo mu se sviđa ovo makedonska hrana, znači ovo je sve to što je čevapi, pljeskavica, ovo mnogo mu se sviđa. No, hablo yo más. Pero es normal, es normal, su novia vive con él todos los días y claro, la ve mucho más tiempo que yo. Mi novia está lejos y tengo que hablar más. Ne, znači pred nas prevari, ali uvek go ima, znači idemo na ruček, ovo je normalno, idemo saka da se prošetat pre utakmica malo, ama poslije kad se vratimo, on ke jadet uvek i uvek jadet isto od prilika, znači mnogo mu se sviđa, znači testanina, ovo je pred utakmica i poslije mora da spava, jer ovo uvek, inače poslije mora da se spuštiti ili na kafe ili igrat PlayStation, to mu se uvek mora da. Arroz y pollo. No, pues le gusta todo, le gusta mucho el jamón ibérico de España y la tortilla también le gusta mucho, sobre todo la que le hago yo, porque él no las hace nunca. Y lo que más le gusta es eso, el jamón y las tortillas. Ovo moraš da go prašaš na njega malo. Mene mi govori deka je za ništa, da je govori deka mnogo go ima, ali nažim mora da porastit opet i pojače. Ama meni mi govori deka nema uopšte ništa.